Assalamualaikum jamaatul muslimina ko siɗɗo ma woɗo on Papso ɓuraɗo andede Mody Habibou haray ka Guinée live ɗo e hewtiɗo hande kadi hande noon mbiɗa addana on kadi ko feƴƴi ɓay toujours menen ko portoyata histoire kon ko ɗum mi ñomitanta on seeɗa e hiɗen jogui ɗo musidɗo yahuɗo ka leyɗe Porto o jangi ton ha Allah waɗi o heɓi diplôme ji molanaɗi o heɓi mbuɗi makko o arti noon ka men o inni si Allah jaɓi o udditay ɗo ko wiyete entreprise wiyete société fii ko ɓiɓɓe leydi ndi golla o inni mo kala maɗɗo kaydi yo addu dépose yimɓe ɓen dépose o suɓi ha o tawi ɗo yimɓe jowo no e ɓeeɗon vraiment ɓeeɗo no hawri e no faala gollirde no joni o inni ɓe le 5 daro tondu golle ɗen fuɗɗoto hara o gayni instalude bureau ji ɗin ɗo noon le 5 hewtude e ɓen yimɓe jowo ɗon haldaɓe ɓe ƴettama golle ka société makko mo kala hucciri sengo adaɗo ƴettede on hari on ɗon yahi karamoko ɓen ɗon fof manam ɓe yahuno karamoko ɓe jowon oya yahi inni karamoko en wallelan yandi waɗanolan lekki saabu o société wonɗo fuɗɗade ɗo hara ko mi wonta directeur o ɗimmo on kadi yahi e karamoko mu'um on kadi inni karamoko wannelan nasi mi heeɓi golle kono sago an kala komi inni directeur o e jom société on hara waɗay oya kadi yahi ka karama ko mu'um inni waɗanan ton hara ɓen ɗon fof komi coifiɓe oya inni joni kañum faala wonde ka ɓernde makko hara ko wiyeten bras droit kon oya yehi kadi ka karama ko inni kañum sah o faala gollude ɗon ha o jeeya société on mo oya uddite on mo kala heɓital ɓuur mum e nasi mum looti hakkude ala sa yiɓe fubbo biileje nasi ɗen mi wollantama gayi baali kaaleji gerte boɗe dontoge daneje ɗum ɗon fof no itta sadakaji ñamete jillaɗo no hibba e kala fuuriji ɗin fof le 5 hewti ɓe ari ɓe dari ka dambugal gardien on ari inni ɓayɓe konki gardien inni habbe dey patron no waɗi accident hanki jemma ɗum hakkude gurdam e mayde ɓe jooɗi ɓe fadi neɓa seeɗa téléphone soni ɓe noddi gardien ɓe inni awa haray dey patron on feƴƴini enen no joni musidɓe julɓe on ɗon no anda ko gonga ko Allah warata goy kono ɓen jowo ɗon no tawa e ko woni sabu makko si tawi mo kala jowo yahi e bombardugal missile je fi yomi heɓu golle an a jangi duuɓi nogay e goɗɗum hoolor hakkille maɗen e doole maɗen si tawi ko gonga hiɗa hooli Allah ko goto ɓe inni en arsike men on e mayde men nden wopata en joni noon oya maayi hihi ko duuɓi jelu kadi hande kadi walla lebbi jelu ɓen ɗon joɗoto habbo société kadi ara awa mi torike on mo kala yo yondino Allah waɗi ɗum ɗum hara a forçali situation ji ɗin ha haray hiɗen e sahaji arayɗi ɗin ka Guinée live ɗo inchallahu au revoir.